Arimo ma JSS kuma Egembe Central matongoretwe ni Jacob Karatu ni maumirite kuromba thirikari gukurukira Ministry ya Kithomo kumandika na kandarathi ya gutura na shomba permanent and pensionable. Mariuga mari na mathomo mankathi iri kwendekana nkinyageni methiritu makithomithia gwa kagita. Mariromba bunge maria mari kamitini ya kithomo ndani ya bunge nene kumagwate gukinyia iromba riri ni migambo kumakiri ona arimo ma JSS county ni ya Tharaka Nithi. Samuel Gaishima atumenyithie inunkuruki. Nyuma ya arimo baira chibia junior secondary kwandikwa mianka yiri mikuruku na kandarasi ya mwanka umwe bairigirite kwandikwa kimba kiujuri mwambirioni wa mwanka uju thirikari ukurukira nkiama ya kwandika arimo TSC nereganire na wirane bubu araya lasimithiri arimo baba uchaina kandarasi yengi ya mwanka umwe arimo baba ibathire kotini ara iri tariki 17 mweri uju koti ya Milimani Nairobi yathanire ati wandikani bubu bwa kandarasi ikiutha tena watho. Bariuga ibaigitwe bakinyirika anene nuntu ba ukamatana na wira inene iraba kuri wa muchara utomba kubatethia. Mwalimu wa JSS yandiketwe shukuru mari alimu maire ku cover subject 14 irathi ciero subject 28 na thainu gote mwalimu akore botarimu mangi. Yes. Nituthomithia subject mugwanja tutrene tukuthomithia subject ciere. Yes. Na tugacoka tukarebwa mbesa na mwalimu wa Sunday atekinyerwa ni arebwangirie 17. Yes. Wale asi mwalimu na kuthomithia subject ciere ni arebwangirie 50. Tulienda alimu ba JSS intani bali wobora mwalimu rongi akuriwa ba compensate mbira babateri kuriwa kwamberia February last year 2023 mwanka tariki ino chiemthe na mwanka ntugwera bagatu compensate mbinu chionthe irio tugacoka gwirani tutelewa criteria ile TSC atumile tuyogo toingera kaja ke kwandikwa wira wa permanent batweka bakurugurira twanya na bara turathomithagia skulu bararikirie 2023 tolegwe it is an insult nekaba gutuluma nekaba gututharau indi bariuga bo batirugura chukuru tamu ino mwanka TSC yambe ibandike wira ya mwanka ritaya. TSC na matharau na magerio na kiburi na mateso irio touga tutikwenda gucoka chukuru na turira alimu bonthe baraba gwitwa interns batigacoke chukuru ni Monday tariki 6 mwanka TSC ithikirie bora court iramirire alimu bonde betagwa intern teachers in the country Tharaka Nithi yake one untu wa Kenya yonde kurugura sukuru tariki 6 the current terms ategawe intern teacher koune kuna watho na tugakuthingata no kathingatwa ni watho wa Kenya. Mwalimu wena tihintu kigwetwa TSC number oyu ti intern manda intern mathomithie ni mamagire na college ni mathie na university kwena arimo mathaino mathiete TP bakiuragia aciari baira chibibi bya junior secondary batigate kanya gucokia ana bago chukuru. JSS is a scam. Alimo na jali ban junior secondary school gatuko butangazira sukuru yetu etekurugura tariki 6 tabule kwelwa. TSC yatweke gucenjia egutwandike gutwita tukwaranirie ba utunenkera balwa tukabwira bulete ana benu nabo arimo baira chigwa bibi ya JSS nterecha Egembe Central bari Nairobi wataridi bakiuga kinyabo ibainyirikite muno nuntu bawira ino itari na mari thau tukoromba thirikari yarie bwega ikarenthi through our members of parliament ba Kenya bonde bakarenthi baranirie na thirikari confirm JSS interns batweke permanent and pensionable kingobomba kwatira kikuthina mbere kwa nthiguru ino. In Egembe Central, it is a sub-county which sits near to the Egembe North, which is now where the MP who chairs the education committee comes from. I just want the politicians and other bodies who sit in the education committee to prioritize the confirmation of JSS so that we can feel motivated and we can deliver to the Kenyan children. Barenda Rais William Ruto amuna atongoria bago bagichiacha bathungire untu bubu kenda batetheka. I don't see the sense whereby the government is very happy to see a graduate suffering.
as a graduate teacher, it is better to remain hustling here around more than getting that 17,000. President William Samoei Ruto ulituambia kwamba una mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba CBC inaenda vyema, lakini jinsi ambavyo walimu wanalalamika, CBC haitaenda vizuri. Kwa hivyo tunaomba muweze kusaidia walimu wawekwe into permanent and pensionable. As you budget for this financial year 2024-2025, tafadhali weka pesa ya kuconfirm interns into permanent and pensionable. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima.